O suštinama, ne o slučajnostima. Stavovi, a ne fraze. Subjektivno o svemu. Glasom protiv negativnog. Pozdrav svima i dobrodošli u 11. epizodu druge sezone radio emisije Glasom protiv negativnog. Bliži se kraj ove sezone i u posljednje 2 epizode ćemo se baviti umjetnošću, popularnom umjetnošću, da se tako izrazim, jer će prvo biti priča o rock kulturi, a onda će biti sljedeća epizoda o angažovanoj književnosti. Interesantno, obe emisije su na neki način vezane za Bedenfest koji se ove godine održao u Nikšiću. Dva najuticajnija kultna ili čak kulturna fenomena nakon Drugog svjetskog rata su hollywoodski filmovi i rock muzika. I dok u Hollywoodu možemo naći različite stvari gdje ne možemo da uhvatimo baš jednu specijalnu crtu, u rock muzici to nije baš isto. Što samim tim ne znači da su teme rock muzike slabije. Ono što je krasilo prije svega njega su ideje pacifizma, ljubavi, jedinstva, ali smo nalazili direktne kritike društva, politike, kapitalizma uopšte i to nevezano da li ste voljeli običan rock, rock and roll, hard rock, progressive rock ili neke druge podžanrove. Ipak, osim što u rock muzici imamo poeziju, političke traktate, filozofske ideje, pa čak i religijska tumačenja, ona predstavlja jednu veoma moćnu industriju koja obuhvata sfere od samih albuma i koncertnih ulaznica do svih mogućih suvenira vezanih za vaše omiljene izvođače. Sve je na prodaju. Tako da je dobar dio njih ili direktno saučesnik ili iskorišćena lutka u ovom sistemu koji postoji, a protiv kojeg se rockeri najčešće bune. Da li je to dobro ili loše, otvoreno za diskusiju. Osim samih bendova, tu kulturu podjednako čine slušaoci, fanovi, ljudi koji bez prestanka slušaju iste pjesme, opsjedno su čitaju tekstove, znaju svaki mogući detalj iz biografije njihovih najomiljenijih izvođača. Ni ovo nije nužno loše, nije ni dobro, sve zavisi kako se upotrebljava. Jedno je jasno, kao kulturni fenomen popularne muzike, rock and roll i sve njegove iteracije su obilježile nekih posljednjih 70 godina od Drugog svjetskog rata zapravo do današnjeg dana i nijedan od drugih žanrova nije uspio da ga skine s trona. Zato se ova emisija zove Rock and roll nas je održao, njemu hvala. Moj gost na neki način povezuje teoriju i praksu, zato što je on i muzičar, i fan, i organizator, i neko ko ide na koncerte, a njegovo ime je Petar Šundić i vjerovatno se za njega čuli kao organizator ovogodišnjeg Bedenfesta, a možda i kao najvećeg fana grupe EKV na ovim prostorima koliko ja znam. Petar, dobrodošao. Poštovanje, zaista mi je veliko zadovoljstvo i jedan vrlo lijep put. Počet ćemo od savremenog doba, iako bi nekako možda bilo logično da pričamo od kraja, ali to je negdje poznato. Ono što možda nije toliko poznato je da rock muzici koji su više puta predviđali smrt, čak i sami muzičari, je i dalje dosta živa i dosta aktuelna. Tako da vidimo recimo popularnost ovih dana je na primjer band Muse objavio turneju i već su maltene svi koncerti rasprodati i to u najvećim svjetskim salama. Veliki uspjeh imaju bendovi kao što su Black Keys, Arctic Monkeys, Florence and the Machine, koji imaju takvu fan bazu da se graniče sa onim kultnim bendovima. Tako da, zašto je onda rock, po tvom mišljenju, žanr koji i dalje opstaje i koji se ne da? I isto važi naravno i sa nekim XU bendovima koji su gostovali i na Bedenfestu, i na Nikšićkom Lake Festu, i na drugim festivalima koji i dalje postoje. Šta je to što drži rock kulturu? Ako smo krenuli od tog savremenog trenutka, iz jednog ugla možemo govoriti o jednoj vrsti nostalgičnosti koja postoji. S druge strane, nekako smo stvarno u posljednje vrijeme preplavljeni nekim novim, savremenim momentima i uopšte u muzici, i uopšte u životu, uopšte u sistemu vrijednosti. Taj mladi svijet koji dolazi, ta eksperimentalna elektronska muzika koja je po mom iskrenom mišljenju ipak muzika otuđenja. Rock and roll je muzika socijalizacije, društvenosti, povezivanja, i uprkos brojnim kontroverzama koje stoje uz rock and roll, generalno kao filosofija, kao pravac, kao muzika, ipak je negdje kao odgovor na sva ona dešavanja, prije svega ratna dešavanja, kao što sam pomenuo u tom nekom i političkom kontekstu. Generalno rock and roll kao vječita inspiracija, naročito mlađih generacija, kao nostalgičnost već nas srednjih i starijih generacija, neka dobra stara vremena, a i s druge strane njegova kompleksnost rock'n'rolla, valjujući čemu će rock'n'roll definitivno ostati uvijek inspirativan, to je to bogatstvo između ostalog i žanrova, same muzike, harizmatične ličnosti kojih je po mom ličnom mišljenju, nažalost, sve manje i manje.
nekada smo zaista imali brojne harizmatične ličnosti koje su bilježile čitave epohe, u posljednje vrijeme nekako, i bez obzira na manjak kvaliteta, kad je riječ o rock'n'rollu, ovo je moje subjektivno mišljenje, ali sam ono što ga čini velikim i univerzalnim, to je ipak ta, dakle, kompleksnost ideja kojima se bavi, muzika, harizma i sva neka, da kažem, komponenta koja stoji iza toga, pa da kažem i neka opuštena, ležernija nota življenja, sloboda koja se negdje nudi samim tim činim što ste rocker i nešto što ste neko ko poštuje rock and roll, vi ste negdje u društvu prepoznati kao neko ko ima, ko itekako cijeni slobodu, kako svoju, tako i ljudi oko sebe. Ili neko ko je prepoznat kao otpadnik, ali neko ko cijeni slobodu možda i jeste otpadnik na kraju krajeva u današnjem društvu. Može se iz tog ugla posmatrati. Dobro, interesantno je to što kažeš vezano za možda manjak ljudi, možda nije zapravo manjak, nego smo preplavljeni svim i svačim i onda ne možemo da prepoznamo kao ranije dok je bilo mnogo manje bendova, dok je bilo mnogo manje televizije, svega, pa si ti mogao da nađeš ono što se istaklo, a sada više možda nije to. Možda i ta dostupnost koju ti govoriš. Sa druge strane, ja sebi postavljam sad jedno pitanje i kao muzičar, i kao čovjek, kao Petar Šundića i kao neko ko organizuje festival, da li je moguće da Crnu Goru zaobilaze velika imena kada je riječ o muzici, kada je riječ baš o rock'n'rollu? Evo mi imamo u Beogradu Whitesnake, 25. novembra u Skoplju Whitesnake, Crnu Goru, osim da kažem Sea Dance festivala koji je krenuo prošle godine, potpomognut Exit festivalom i svom manufakturom koja stoji iza toga, ali generalno Crnu Goru zaobilaze velika imena. O čemu se tu radi, ja nemam pojma. Ja ću definitivno kao neko ko će raditi na organizaciji Beden Festa, ko Bog da, dugo, i to nam nešto govori. Znači, da li u Crnoj Gori nema te kritične mase koja bi mogla da napuni salu? Mi se sjećamo dobar trenutaka kada je Katarina Velika, koju se ranije pomenuo, dolazila u Crnu Goru, u Podgorici, je dvorana bila prazna. Znači, ovdje u svoje vremena u Nikšiću dolazila kultna grupa Smak, Točak, jedan zaista antologijska jedna ličnost, u svakom smislu te riječi, u Nikšiću je bila prazna. Ovdje u Nikšiću postoji ta neka, kako bih je nazvao, jedna sentenca da je to grad piva, rock'n'rolla. Ja ne bih se nekako složio sa tim. Postoje mlađi bendovi i o tom uopšte generalno nasljeđu u Crnoj Gori, kad se priča o sad nekim velikim imenima u rock'n'rollu, ja sam zaista mišljenje da Crna Gora, nažalost, razliku od ostalih republika u bivšoj Jugoslaviji, nije imala neka već imena koje bi mogli da smatramo rock'n'roll imenima. Svaka čast, recimo, gospodinu Šobiću, koji je naš sugrađanin, koji zaista ostavio veliki upečatljiv trag, ali ne vidim da je Crna Gora iznjedrila tako neko veliko ime. Svaka čast pojedinačnim slučajima, evo u Nikšiću, hvala Bogu, postoji još uvijek grupa DST, postoji autogeni trening, ali čini mi se mimo ta dva imena u redu kultna grupa Gospoda Glen Beverly, koja je opet nekako pasivna, koja dugo vremena nije ništa radila. Ja negdje u posljednje vrijeme nekako, da li to dolazi sa godinama, da li to neki proces sazrijevanja, ali sve mi se čini da Crna Gora, nažalost, u tom rock'n'roll i u subkulturnom nekom momentu, osim izolovanih slučajeva, entuzijasta, zaista velikih poklonika, ali koji su, nažalost, u manjini. Nekako mi se čini da je ta kritična masa ipak okrenuta nečemu komercijalnom i nečemu što se naziva šundom, kičem ili već nekim, ne znam kako to da nazovem. Možda ćemo se malo vratiti još više na tu crnogorsku priču kasnije. Sigurno da veličina nije ono što, svi će reći mi smo mali, ali nije veličina ono što znači, jer odmah se daje taj primjer Islanda koji je duplo manji, a ima više bendova nego cijela bivša Jugoslavija i to kvalitetnih bendova. Ali ovo me interesuje sada da se zadržimo opet na opštom. Dakle, da li je vrijeme da neke klasike, po tvojom mišljenju, u rock muzici nazovemo stvarno i kulturnim klasicima? Da li su oni prestali iz toga da su to evergreen pjesme, da kažemo Smoke on the Water ili Bob Dylanova The Times They Are A-Changing ili Rolling Stones pjesme, bilo koja? Da li su to sad postali kultni klasici, remek dijela 20. vijeka? Da li možemo da ubrojimo, znači, rock and roll kao kulturnu baštinu svijeta? Apsolutno kulturnu baštinu. Nekako, kad govorimo o rock and rollu, moramo uzeti u obzir i taj neki društveni kontekst u kome je sve to i nastajalo, prije svega kao jedan bunt, kao jedna reakcija ljudi na određenu vrstu nepravdi, na određene, da kažemo,
rock'n'roll je pratila antiratna kampanja, reakcije na Vijetnam, na neke, da kažem, šizofrenije koje su na globalnom nivou manifestovane u prošlosti. Definitivno, hvala Bogu, Gospodu dragom, ja kažem da postoje ličnosti koje nabrojao sebe, ja bih između ostalih tu nabrojao Doors. Da, slobodno nabroji koga ti smatraš. Jasno, recimo Doors, albume, autore. I Jim Morrison, koji je definitivno svojom pojavom, ne ulazeći, opet kažem, u kontraverze samog njegovog načina življenja, ali uopšte njegova pojava, ta harizma, ta energija, ta svirka i uopšte ta produkcija tog vremena je, recimo, meni lično mnogo bliža nego današnja produkcija u savremenom svijetu, gdje je sve kompjuterizovano, gdje je sve nekako na dodirom, jednim klikom možete snimiti album. Meni ipak ta starija produkcija i uopšte sva ta priča oko tih velikih ljudi mnogo bliža, mnogo bliskija i, nažalost, u današnjem vremenu ja ne vidim da postoje tako neke velike ličnosti koje bi bile uzorne za jednu kritičnu masu i uopšte za jedan određen broj ljudi na globalnom nivou. To su uglavnom nekako izvještačene neke figure. Uopšte današnji, teško je porediti 21. i 20. vijek, ali generalno, hvala Bogu, ja zaista smatram da to nasleđe bogato koje stoji će biti uvijek inspiracija, to su neprolazne vrijednosti i zbog načina nastajanja tih pjesma, upravo zbog te iskrenosti, zbog potpune posvećenosti, zbog nerazmišljanja o novcu, o profitu, o komercijalizmu, o reklamiranju. Nije uopšte bilo bitno kako neko izgleda, bitno je prosto kako neko pjeva, koliko je kvalitetna ta svirka, šta govori, koje su to poruke koje su upućivane ljudima, tako da definitivno, recimo ja bih također pomenuo u ovom trenutku Janis Joplin, za mene je jedina od najboljih vokala ikada, uopšte ta autentičnost, njene boje glasa, poseban način, nažalost i mnogi ljudi koje sam ja nabrao su mladi, otišli, upravo je možda i to cijena iskrenog načina življenja rock'n'rolla. Da li je rock'n'roll kao način življenja i kao jedan način uopšte postojanja? Da li ima za cijenu odlazak? Brzo isuviše. Da li ti ljudi trošeći iskreno svoj život, svoje misli, svoje tijelo naprezanjem, živeći različitim nekim životima, u brojnim porocima, ali ja nikada radi poroka ne bih osporio vrijednost niti jednog čovjeka, prosto su brojni umjetnici stvarali u tim nekim paranormalnim, možemo ih tako nazvati, stanjima, ali definitivno, hvala Gospodu, eto ja sam dotakao Janis Joplin, Doorsi, Jim Morrison, Ray Manzarek, za mene lično uvijek će biti inspiracija kada je riječ o klavijaturama, taj njegov način sviranja, taj čuveni Hammond i te boje koje danas ne mogu da se preslikaju uprkos, kažem, nekim mogućnostima savremenog svijeta i tim tehničkim dostignućima, nema više tog live nastupa, sve manje koncerata. Mi imamo u posljednje vrijeme određenu vrstu progresa kada je riječ o festivalima, nema više onih koncerata koji su krasili naše odrastanje, jedan jedini recimo nastup nekog benda, nema više te pomame, ja bih rekao, porazno mi je da kažem da neka teška financijska situacija koja se Crna Gora generalno nalazi, da valjda determiniše i taj neki aspekt. Da li su ljudi previše umorni, da li su previše ubrzani, da li više uopšte ne razmišljaju o tim nekim vrijednostima koje su nekada bile, prosto nekako nas život tjera da živimo, plašim se sve manje i manje po nekim uzorima iz prošlosti, koje su prave vrijednosti, po mom ličnom mišljenju. Dobro, ja ću sada malo da te ovako prekinem u smislu da ćemo praviti muzičku pauzu i slušat ćemo band koji je nov. Po mom mišljenju vrijedan, ne može još imati tu snagu kao što su imali bendovi koji smo spominjali, ali ko zna, možda za 20 godina će biti ista ta priča i sada, tako da slušat ćemo Black Keys i pjesmu Little Black Submarines, pa idemo dalje. Da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, pomenuta numera neće biti emitovana na YouTube snimku. Vraćamo se u emisiju Glasom protiv negativnog. Moj gost danas je Petar Šundić, a mi pričamo o rock'n'roll kulturi. Malo si odgovorio na ovo pitanje, ali nastavit ćemo zato što je interesantno. Dakle, svi ovi žanrovi vezani za rock muziku nikad nisu postojali samo kao muzika, nego su bili ideologija, kultura, pa čak i jedan konzumentski nivo. To se mora isto priznati, uvijek je postojalo tačno, kupuju se farmerice, kupuju se patike i tako dalje. Statusni simbol. Tačno, majice bendova, ne znam ni ja, lanci, ovo ono. Dakle, šta je ta kultura u idejnom smislu? Znači, ne u šta se ona pretvorila. U ideološkom smislu, šta je ona, koje su poruke bile te kulture? U ideološkom smislu, onako kako sam ja to doživio, to je neki pacifizam, to je neki kosmopolitizam, to je ljubav, to je neko poštovanje, to je neka sloboda, to je na prvom mjestu, opet ću se vratiti nekako, sve nekako opet vezano za Bedenfest, taj slogan mir, brate, mir, negdje opet
Nije ga Petar Šundić izmislio, definitivno, prosto negdje, upravo kao to nasleđe tih vremena i kao ta neka poruka koja je htjela današnjem vremenu da se prenese. A to je čuvena ona pjesma što su pravili za Milan Mladenović, Gile i ne znam ko još. Jeste Cane, Gile, Zetičnog orgazma, jeste Rim tuti tuki, mir, brate, mir, slušaj vamo. Dakle, u tim vremenima ratnim u bivšoj Jugoslaviji postojao taj krug ljudi koji je obilazeći Beogradske ulice kamionom, sa kamiona pjevao mir, brate, mir. Dakle, to su te neke bavljanje vječnim tema. Recimo, u nasljeđu Katarine Velike prepoznajemo zaista toliko filosofije, recimo tog zenonovskog razmišljanja o kosmopolitizmu, kroz njegovu posljednji album gdje govori ja sam građanin sveta, ja kupujem zaborav. Znači, to su to neke univerzalne teme koje su bile ljubav, poštovanje, sloboda, bunt, otpor prema nečemu što nije u redu, što nije okej. Građanska hrabrost, na kraju krajeva. Baš to kad kažeš sada, znači često pričamo o tome kako ovdje nije bilo pravog nikad studentskog protesta, građanske neposlušnosti, nije bilo 68. nije bilo tih drugih stvari. I nikako da je bude. Da li je zapravo taj nedostatak rock and roll sve nauticao na to? Da li recimo što nije bilo nikad jaka rock scena ili jak punk pokret koji će da okupi neku radničku klasu oko sebe pa da ode na koncert pa onda sa koncerta ide tamo da ruši institucije sistema. Da li je to negdje uticalo na taj, osim ovih običnih mentalitetskih stvari? Nisam zmišljao, vrlo ti je zanimljivo to, onako podstakao si me sad, zaista u kontekstu priče od ranije, da li je Crna Gora imala taj neki kontinuitet rock kulture i tog nekog buntovništva koji prati, znači to mladost i mlađe generacije, ja nažalost u Crnoj Gori ne vidim da stvari idu u tom pogledu, u boljem nekom pravcu, nažalost, evo i kažem, posljednja dešavanja u Podgorici, nekako u destruktivnom smislu, definitivno nešto što je sve prošlo, ali zašto, gdje je mladost Crne Gore da nekako krene naprijed, gdje je ta kritična svijest mladih ljudi da prepoznaju da neke stvari prosto, ako ništa drugo, ono iz inata, ono iz nekog mladalačkog grča, kao neka želja mladosti da prosto promijeni neke stvari, da donese neke vrijednosti koje ona zastupa, Crna Gora definitivno, znači evo, nažalost. A to je sada pitanje, znači dvosmjerno, da li jake rock scene ili punk pokreta, on je baš ovako arhetip za to, nije bilo zato što nije bilo jake ideje u promjene, borbe protiv autokratske svijesti u socijalizmu, ili zato što nije bilo toga, onda nije došlo do promjene. Ko je tu stariji? To je zapravo pitanje. Mislim na koje vjerojatno ne možemo odgovoriti. Kad pominjemo, evo recimo, te posljednja decenija tog socijalizma, ipak je donijela taj novi talas i to je taj talas koji je donio neke promjene i to je možda najbolje vrijeme kad je reč o slovenskoj muzici, beogradska scena koja je bila zaista fantastična. Ja kažem opet u Crnoj Gori nema te tradicije jakih bendova, velikih imena. To su dakle pojedinačni neki izolovani slučajevi nekih izvođača ili nekih bendova. Svirke ranijih bendova su se svodile na to neko tezgaranje po crnogorskom primorju u tim 70-im, 80-im godinama, uz dužno poštovanje, dakle, prema tim bendovima i prema tom nasleđu. U današnje vrijeme ja vidim kad je riječ konkretno o Benefestu, postoje mladi bendovi, ali nikako da ljudi dovedu svoju priču do kraja. To su ili srednjoškolski neki tripovi trenutnog nekog trajanja, da li je motiv da se nekako, ne znam, ti ljudi, da bi lakše došli do djevojke, da bi dobili neku bili u centru pažnje, ali ne vidim da postoji iskreni neki u kontinuitetu bunt i jedna grupacija, ta koja je potrebna Crnoj Gori, da zaista bude ta neka segment ljudi koji će razmišljati drugačije. Ja se sjećam vremena kada smo mi koji smo puštali dugu kosu i Nikšiću doživljavali neprijatnosti od strane ljudi koji su šetali našim gradom. Mi smo bili potencijalno obilježeni kao narkomani. Da li ta neka negativna konotacija koja prati rock'n'roll je možda i uticala na to da kod nas jednostavno određeni ljudi, baveći se muzikom samo nekim srednjoškolskim vremenima, ali nema to kontinuiteta. Uporno ja to ponavljam, zaista moram kod Crnoj Gori nedostaje i tradicija, ali taj kontinuitet. Postoje bendovi, postoji kritična masa, ali jednostavno to je sve neko kratkog daha. Studenti, nažalost, nekako, ne znam, više su zarobljeni nekim svojim razmišljanjima od ispitnog roka do ispitnog roka, ali nema te neke kohezije i solidarnosti na jednom kolektivnom nivou koja je pokrenula promjene koje su neminovne. Ma dobro, tradicije svakako nema, ne možemo sad reći zašto nemamo tradiciju, ona se mora izgraditi. I u tom smislu, da li u toj emancipaciji mogu i ovi festivali da utiču, kao što je Bedenfest, kao što je Lakefest, kao što je na kraju Sidensko je mnogo veći, ali i on ima svoj uticaj. Da li
je nedostatak tih događaja ranije uticao da nema sad jake rock'n'roll kulture, ali da li danas kad ih imamo, evo Beden Fest je bio u 6. godini, Lake Fest 5. Sidens 2. znači sve to nastavlja dalje, da li onda kada se vidi to pa će ljudi pomisliti, pa mogu bi ja ovako, pa ovo je dobra stvar, došle, evo Josipa Lisac odlično, evo ga Darko Rundek odlično, ili neko ko voli elektroniku pa vidi Prodigy, viditi šta je to, hoću i ja, to. Dok prije možda to nisu vidjeli. Ja zaista shvatam da su festivali u Crnoj Gori donijeli dosta dobrih stvari. Od jednog, da kažem, tog nekog, ajde, često pominjemo taj neki kulturni turizam i taj neki turistički aspekt svih tih festivala u smislu animacije, ljudi da u vrijeme ljetnje turističke sezone obiđu Crnu Goru, ali mi govorimo sad o na unutrašnjem planu u Crnoj Gori definitivno je jako bitno da postoje manifestacije, da postoje festivali. Evo recimo u ovom trenutku dok mi razgovaramo u Crnoj Gori ne postoji demo festival. To je jedina Republika bivše Jugoslavije, jedina samostalna sad država koja za svo vrijeme svog trajanja kod nas ne postoji demo festival. Dakle, ne postoji festival na kojem bi manje firmisani bendovi dobili mogućnost da stiču određeno iskustvo. Beden Fest je po tome prepoznat, mi smo prve godine krenuli baš da stavljamo akcent na filmaciju manje firmisanih bendova i iskreno da vam kažem da možemo pohvaliti zaista velikim brojem bendova iz Crne Gore, a čak iz regiona koji su onako po prvi put imali uopšte to zadovoljstvo i privilegiju da nastupe uoči velikih izvođača, uopšte pred tolikim auditorijom, tako da svaki festival definitivno ima svoj značaj. Bitno je, svaki će festival definitivno svojim trajanjem dokazati svoj identitet i šta je stvarna misija i šta je stvarna pozadina njegovog postojanja. U Nikšiću, zahvaljujući postojanju 2 festivala, zahvaljujući tim festivalima nastalo je dosta novih mladih bendova, gdje su jednostavno, znači oni sami prepoznali da imaju tu šansu, da imaju dakle taj motiv, da pripreme nastup na samom festivalu i zaista, dakle, festival kao jedna motivaciona energija koja zaista gura naprijed mlade bendove, tako da definitivno u Crnoj Gori su potrebni. Ja sam mišljenja da i drugi gradovi u Crnoj Gori, znači kad govorimo o Beranama, o Bijelom Polju, o Mojkovcu, gdje sigurno postoji određeni broj ljudi, treba da se animira, treba da se krene u aktivizam, u određenu vrstu kreativnog rada. Ja sam zaista moj primjer konkretne organizacije Beden Festa kao nešto je nastalo bukvalno energijom jednog čovjeka potpomognutim određenim brojem ljudi. Jednostavno ta energija se širi, evo traje 6 godina, hvala Bogu da postoji. Zaista smo podstakli mnogo značajnih promjena u Nikšiću, nastanak brojnih nekih drugih nevladinih grupa i grupacija koje se bave, da kažem, tim kulturnim stvaralaštvom i nekim zaista iskrenim namjerama da stvari krenu naprijed, jer Crnoj Gori definitivno nedostaje jedno mlado tkivo, novo, svježe, čak i govorim na političkom planu i uopšte na kulturnom i u svakom smislu Crnoj Gori nedostaju novi ljudi i jednostavno potrebno je osvježenje. Da li su, kad si pomenuo, znači ti bendovi koji su gostovali recimo na Beden Festu, da li su oni onda imali prilike negdje drugo da pođu, da sviraju u inostranstvo, blisko okruženje zapravo? Pa evo, mi smo se od ove godine zaista možemo pohvaliti činjenicom da smo sklopili jedan vrlo značajan protokol sa organizacijom Zaječarske gitarijade. Od ove godine, dakle, već je jedan nikšićki bend bio u revijalnom dijelu, učesnik u revijalnom dijelu Zaječarske gitarijade. Od ove godine će to biti pravilo da jedan bend iz Crne Gore po izboru nas iz organizacije Beden Festa bude upućen da kada učestvuje u revijalnom dijelu Zaječarske gitarijade, gdje tamo ljudi nailaze na značajnu medijsku podršku, na svirku pred 200.000 ljudi, što je stvarno jedno ogromno iskustvo, jedan podsticaj tim ljudima da vjeruju da to što rade zaista ima nekog smisla. Tako da definitivno, evo, Beden Fest je primjer da afirmacija manje firmisanih bendova, osim ne samo u Nikšiću, nego u Crnoj Gori, ima svoj odjek i u regionu. Znači, ipak nije priča tako negativna kao što na izgled djelu ima i pozitivnih strana, sve je to jasno. Sad ćemo napraviti drugu pauzu i pošto sam ja odabrao prvu pjesmu, ti si u muzici redi da ti izabereš neku muzičku numeru, šta god bi ti volio da čuješ, domaća strana nije ni važno. Samo da možemo da nađemo, da nije previše opskurno. Pa evo, ajde neka bude, eto, pošto je to jedan mladi sastav, zaista meni smatram da je vrlo jedno veliko osvježenje kad riječ o toj beogradskoj sceni, neka bude bend Repetitor. Dobro, koja je pjesma? Neka bude pjesma od Repetitora Ja. Ide Repetitor, pa se vraćamo na treći segment naše emisije.
Da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, pomenuta numera neće biti emitovana na YouTube snimku. Vraćamo se u emisiju Glasom protiv negativnog, pričamo o rock'n'rollu, gosti Petar Šundić i prvo moramo da damo jednu ispravku, pošto smo govorili o Beden Festu, o Lake Festu, o Sea Dance-u, nismo spomenuli Kotorski festival Sea Rock, koji svakako ima i svoje kvalitete i jako je opet specifična priča. Možda ćemo spomenuti dalje kroz tekst, samo da ispravimo, da ne budemo nepravedni. Kako da ne, veliko poštovanje za taj festival, opštu organizaciju. Ove godine smo nezvanično uspostavili saradnju sa tim festivalom i ti ljudi su bili gosti na Beden Festu, imali smo, da kažemo, određenu medijsku podršku kada je riječ o... oni su nam pružili određenu medijsku podršku, taj radio Druškin, Kotor, tako da pozdrav za njih. Sada ćemo malo pričati o fanovima, o ljubiteljima rock'n'roll muzike. Ti sigurno smatraš i sebe u ljubitelje, iako i stvaraš muziku, opet i ljubitelj si istovremeno. Tako da si imao prilike da to gledaš kroz dvije vizure. Znači, i kao muzičan, i kao fan, i kao organizator, i kao neko ko ide na koncerte. Ja sam imao samo ovo kao fan sa strane. Tako da me interesuje po tvojom mišljenju šta odlikuje rock subkulturu danas, koliko god da je ima, bilo kod nas, bilo u regionu ili inostranstvu, gdje god imaš svoje iskustva. Da li su i dalje tu ideali pacifizma i ljubavi, ili se to negdje promijenilo, iskrivilo, komercijalizovalo? Definitivno ono što izdvaja tu subkulturu i današnju subkulturu i na što sam ja ponosan, iz više uglova. Evo, mogu da pričam i kao neko ko svira, pa prosto ta publika koja dolazi da prati te nastupe, i neko ko organizator, pa opet posjetioci festivala, pa i neko ko odlazi na koncert, kako si sam rekao, to je ta avangardnost. To je ipak jednostavno lako vam je prepoznati te ljude, i uopšte njihov način razmišljanja, njihov način govora, njihova tolerancija, njihova širina. Ja to tako vidim, taj subkulturni moment koji je tako prepoznatljiv i u načinu oblačenja i uopšte u načinu komunikacije, u okođenju, pa i u nekom javnom djelovanju, pa i uopšte u nekim aktivnostima, to je ta avangardnost, to je ta neka kulturološka, neka posebna fenomenologija u ljudima koja traje i na koju sam ja ponosan i zbog koje upravo sve ove godine to i radim, zbog koje sve ove godine živim taj način života. To je prosto taj neki kulturni moment u vama koji vas opredjeljuje da budete ovakvi i onakvi. To su ljudi, to su grupe koje opet uvažavaju različitosti, imaju određenu toleranciju, jednu slobodu, jednu ležernost, ali ne u smislu neodgovornosti, nego u smislu širine i shvatanja filosofije života i življenja. Znači, možemo ostati da su se zadržale pozitivne osobine kod ljubitelja zvuka i kod tih grupa. Ali ima negdje ispravnog gledanja od onih koji imaju predrasude, pa kažu to su ljudi koji uživaju u drogama isključivo, koji su mračni, koji se hoće da se istaknu pa se puste dugu kosu, čisto da bi bili drugačiji od svih ostalih, gdje je želja isključivo da se neko razlikuje. Da li ima i te priče? Pa ima različitih primjera što se toga tiče, naročito u današnjem vremenu postoje različiti neki primjeri dobrog i lošeg u svemu tome. Ja opet kažem, negdje je zanimljivo svim tim fenomenima koje si pomenuo, i taj kosmopolitizam i taj pacifizam, sve generalno. Vrlo je zanimljivo kad govorimo iz ugla mene kao organizatora, i eto, zahvaljujući tome imam priliku da ugostim brojna imena i brojne neke likove koje ste kao dječak poštovali, koji su ljudi koji su možda bili ideali u jednom trenutku. Vrlo je zanimljivo doživjeti susret sa tim ljudima, komunikaciju sa tim ljudima, snagu tih ljudi, osjetiti njihovu energiju, osjetiti njihovu širinu i veličinu. Imate drugih primjera, imate ljudi koji vrijede za ikonu, koji su ovam u stvarnom svijetu potpuno, da kažemo, infoliranti. Ja mogu da sad kažem onako u dvosmjerno govorim, u jednom smislu neki ljudi koji su dali, u drugom smislu ljudi koji su prosto se koji iskomercijalizovali, koji su i tekako naplatili to nešto što se zove ikona ili idol jednog vremena. Neki su se ljudi prosto izmijenili, to su pojedinačni slučajevi. Ja govorim u uopštenom nekom kontekstu da ipak postoje te prepoznatljive stvari po kojima je rock'n'roll ostao i dan danas i vječito, čini mi se, će biti inspirativan. Jeste u određenoj krizi, to je definitivno, ali kažem, hvala Bogu, možda smo u manjini danas, u današnjem trenutku u manjini, ali definitivno na globalnom nivou, kao što se sam pomenuo, brojni su festivali po svijetu, brojne su manifestacije u svijetu koje se države, koje skupljaju određeni veliki broj, hiljade, 100.000 ljudi. Kod nas je to malo, kažem, možda u Crnoj Gori trenutno u određenoj krizi, ali postoji, dakle, ta neka energija i hvala Bogu da postoji da će se širiti. Dobro, znači ima
ima pozitivnih, negativnih stvari. Što se tiče samih muzičara, možemo i ovo reći, neko će to da gleda na ovaj način. Ti si ih upoznao, ali s druge strane šta, nećemo sa svakim da se družimo, bitno je kako muziku stvara, to je ono što mene zanima, ne zanima me kakva je privatno, ovdje sam pričao više o ljubiteljima, ali onda je pitanje zapravo, pošto se rock muzika prodaje, i to je jasno, prodaje se i danas, prodavala se i ranije, ko pođe na koncert, ulazi kroz onaj štand gdje vidi, ne znam, majice bendova 30-40 eura, palančići, pa ovo, to je sve nevjerovatno skupo, čak i nekih ne toliko popularnih bendova, znači ne onih najvećih. Da li je ostalo išta autentično? Jer normalno je da izdavačka kuća diktira stvari. Znači, može se sad izdati album i na Facebooku i na YouTubeu i bilo gdje preko torrenta, ali opet teško je do njih doći na kraju krajeva, tako da izdavačka kuća diktira naročito ovim poznatijim bendovima. I da li je onda ostalo išta autentično sada kada je sve komercijalizovano, čak i govoreći kod, ne znam, evo, David Gilmour izdao ove godine album, Roger Waters izdaje sledeće godine album. Znači, da li i oni moraju da se, po tvom mišljenju, prilagode tržištu? Ja se plašim da je upravo onog trenutka kada je rock'n'roll ušao profit i biznis, koji u poslednje vrijeme, zaista ćete se složiti sa mnom, da je, čini mi da je to dosta iskvarilo stvari. Upravo ti neki menadžeri koji su se pojavili, diskografske kuće, autorska prava, insistiranje na tim nekim stvarima, biznisu, profitabilnom, sa time gubi. Hvala Bogu, ja imam stvarno sjajne primjere, upravo kroz organizaciju Band Fest je dolazak nekih ljudi, recimo skoro i susret sa gospođom Josipom Lisac je bio fantastičan. I to je upravo žena koja je dokazala da je ostala uvijek ista, ostala je autentična, ostala je izvan tih menadžerskih institucija biznisa, i moje njeno komunikacije, uopšte način na koji smo mi dogovorili njen dolazak u Nikšiću tekao putem društvene mreže Facebook i to je bila sva komunikacija što se tiče njenog dolaska u Nikšić. Ja negde uvijek insistiram od prošle godine, pošto je meni trebalo određeno iskustvo, insistiram na ličnoj komunikaciji sa bendovima, na ličnom dogovoru sa njima, jer kada krenu ti dogovori sa menadžerima, sa raznim nekim institucijama, onda se to pretvori, Bogom, jednu veliku manipulaciju, određenu vrstu prevarnih nekih radnji, tako da definitivno ja se plašim da sa tim nekim savremenim tendencijama, menadžmenta, marketinga i tako dalje, negdje rock'n'roll gubi i te ikone neke koje smo prepoznavali, plašim se da su mnogi od njih zapale u te neke, da kažem, zone biznisa. Nismo ih gledali kao neke idole, kao neke ljude čiste, ispravne, tako ih negde i do danas doživljavamo. Plašim se da su mnogi ljudi izašli iz tih konteksta nekadašnjih vrijednosti, da su se prilagodili ovom nekom novom načinu življenja i poslovanja. A da li znači da onda na neki način rock prestao da ima tu svoju autentičnost, da je on sada jedan dobar način da se prodaju patike i farmerikse, kao što su to bili, ja to često volim da spomenem u razgovoru, recimo hip-hop koji je bio autentični izraz bunta crnačke populacije u Americi, je postao autentični izraz prodaje specijalne vrste patika i skateboardova. Isto važi i sa drugim mnogim žanrovima, sve isključujući one najnepopularnije kao što su jazz, blues i tako, tu možeš da praviš nešto autentično, da li može ovdje da ostane ništa autentično. Kada taj neko mora da razmišlja kako će sutra dan da proda dovoljno majica na kojima piše Neil Young. Nekako, ja znam da je uvijek ranije bilo, eto ja se bavim muzikom, ne dite ja da smo nekako uspjeli da sklepamo novac, da se kupimo neki instrument, da kupimo neko pojačalo, da snimamo neku pjesmu i tako dalje. Uglavnom je uvijek simbolika za rock'n'roll bilo to nemanje para, nedostatak sredstava i tako dalje. Sa druge strane, potpuno uvažavajući potrebu da je to određena profesija, na kraju krajeva, određena vrsta posla, bez obzira što je to umjetnost. Sad smo reći neki razgovor o tom nekom biznisu i rock'n'rollu, jer zaista toga ima i ja sam neko ko zaista može da govori o tome, eto iz ugla organizacije jednog događaja, jer ja vam kažem da postoje zaista ljudi koji dan danas baštinjate neke univerzalne vrijednosti rock'n'rolla i uopšte kroz svoje nastupe i kroz svoju pojavu i kroz svoje tekstove, kroz svoju muziku. Nažalost, postoje oni koji su, za mene lično je to nažalost, jer nekako uz kulturu i uopšte uz rock'n'roll mi nikako ne ide biznis u smislu zarada, biznis u smislu troškova pokrivanja, troškova određenih, ali ne u smislu zloupotreba, manipulacija kojih ima u velikom broju slučajeva. Ne u smislu privatni avion i skupa kola. Pa evo mi smo videli ove neke velike zvijezde kada su dolazile, mi smo imali priliku da ugostimo i
Konkretno govorimo o Jazu, Crna Gora je ugostila i Rolling Stones je ugostila i Madonu, pa su to neke perverzni zahtjevi koji su, iskreno vam kažem, da li su to neki sad statusni simboli i sve to što sad ide uz te ličnosti, ali mislim da je bilo nekih perverznih zahtjeva od strane tih ljudi koji su tu dolazili, tako da samim tim nekako su se i oni izopačili. Da li je to posljedica dugog, višedecenijskog trajanja tih ljudi, pa su oni negdje onako svemoćni, se osjećaju se bogovima i tako dalje, ali generalno ja sve, kažem ti, u posljednje vrijeme kao da plašim se da u meni saziva neka svijest da dosta toga što sam smatrao u nekim ranijim godinama kao čisto, kao ispravno, da nije baš to sve tako kao što izgleda. Dobro, eto, ostaćemo malo da razmišljamo o tome, slušat ćemo u pauzi Arctic Monkeys i pjesmu Do I Wanna Know i onda se vraćamo u finalni segment naše emisije. Da ne bi došlo do kršenja autorskih prava, pomenuta numera neće biti emitovana na YouTube snimku. Finalno smo segmentu emisije Glasom protiv negativnog, teme rock and roll, malo smo imali nekih negativnih zračenja, nekih pozitivnih, raznovrsno je sve, pričamo sa Petrom Šundićem, organizatorom Bedenfesta i muzičarem i ljubiteljem EKV-a, recimo, da to specijalno navedem. Pomenuli smo da je ovo sve dosta komercijalizovano, ali da li se prepoznaje, pomenuo se recimo tu Josipu Listos, da li možeš naći još neke tako svijetle primjere koji ne robuju industriji, nego radi i dalje to zbog sebe, iako materijalno i dalje solidno živiš. Znači, ništa sebi ne uskraćuju, Jasno. A mogu da... Pa recimo, svježi primjer je beogradski sastav Kando Kodži Nebojš. To je zaista poseban bend, autentičan i po energiji, i po muzici, i po zvuku i nakon dugo godina trajanja, evo polako, zaista dolaze na neki nivo da su prosto primijećeni, da kažemo, većeg broja slušalaca u čitavom regionu, pa postoje ti divni primjer. Ja zaista ne bih, generalno moj kontekst je uvijek bio pozitivan, moja namjera je uvijek bila pozitivna, moja želja, energija je uvijek bila takva, prepoznati taj entuzijazam. Uvijek je bitno raditi, uvijek je bitno posebno raditi neke drugačije stvari koje u današnjem vremenu nijesu toliko zastupljene. Ja sam, dakle, taj neko ko će uvijek biti na toj strani drugačijeg, zdravog, avangardnog nekog načina življenja i zaista mi je to upravo uvijek osim nekih, da kažem, negativnih konteksta koje sam jednostavno pomenuo na bazi nekih posljednjih iskustava, ali generalno dobro je da postoji, ja pozivam i sve ljude u Crnoj Gori, dakle, naročito mlade ljude koji prosto baštine taj neki rock'n'roll način života i opšte muziku, da stvaraju, da rade na sebi, da stvarno vježbaju, jer će kad tad to doći. Hajde, evo, postoje festivali, postoje manifestacije u Crnoj Gori, hajde da stvorimo taj neki krug bendova koji će biti kvalitetan i po svirci, i po tekstovima, da prosto i mi pokažemo regionu da kod nas prosto je, dakle, kvalitetne svirke, dobri izvođači, dobri glasovi, dobri gitaristi. Postoje verovatno brojni ljudi koji u svojim sobama negdje sviraju, onako zavučeni. Ja kažem da je Bedenfest uvijek otvoren, vrata Bedenfesta su uvijek bila otvorena za sve manje afirmisane bendove i za neafirmisane izvođače, tako da zaista pozivam ljude da nekako se vratimo tim nekim starijim vrijednostima, nekom poštovanju, ljubavi, nekom međusobnom uvažavanju, poštovanju slobode svakog pojedinca i prosto mislim da je to jedini način da Crna Gora krene naprijed. Dobro, imamo ovdje jednu dobru stvar koju recimo neki drugi nemaju mogućnost da budu utemeljivači neke tradicije, jer ovdje imali smo mi dobrih bendova, to ne treba reći da smo mi sada neke nule, da se nikad ništa nije dešavalo, ali ne možemo reći da smo ikad imali dobru scenu. Znači imali smo bendove, nismo imali scenu i sada ljudi danas ovdje imaju mogućnost da budu ti kreatori scene. Bilo kao organizatori festivala, bilo kao muzičari, bilo kao ljudi koji će doći i ovo navodim kao jako važno i platiti kartu. Koliko mi imamo tu svijest da zapravo dolazak čovjeka na festival, njegovo plaćanje karte, kupovina stvari na licu mjesta, ako nisu, znači da kažemo, preskupi oskudice, koliko je to važno zapravo za održanje scene? Pa jako bitno. Ja kažem, na jednoj strani novac kao novac nikada neće biti motiv mog djelovanja, niti motiv moje neke želje da zaista Nikšić bude prepoznatljiv i u Crnoj Gori i regionu. Ali negdje je jako bitna svijest svakog pojedinca da ta ulaznica koja uvijek obično biva nekog simboličnog, u pitanju uvijek bude neki simboličan iznos, jako je važno jer time zapravo poštujete prije svega bendove
naše nikšićke, crnogorske takođe bendove i regionalne bendove koji pokušavaju da tom svirkom stvore sebi neka sredstva za kupovinu pojačala, instrumenta, za ulazak u studiju, za snimanje albuma, za snimanje spotova. Tako definitivno. Dobro, na kraju krajeva dobra i neka obična satisfakcija da ja sam ovo zaradio od moje svirke i sad idem da povedem društvo da častim pivo. I to je neka satisfakcija. Jeste, naravno da je to satisfakcija, naročito kod mlađih ljudi, kad osjete to zadovoljstvo od obično simboličnih i nekih iznosa, ali opet vam to pruža neku satisfakciju, neko zadovoljstvo. S druge strane, jako je važno da svi u Crnoj Gori shvatimo da je, mislim, kupovina ulaznice, pa to je stvar, to je kulturološka, jedan kulturološki aspekt svakog nas. Prosto, ulaznica, kad bi se sve to moglo održavati, odvijati bez ulaznice, ta ulaznica ne bi postojala. Dakle, dok postoji ulaznica, znači da postoji potreba organizatora da, zahvaljujući tim ulaznicama, stvori određeni prihod da bi mogao prije svega da izvrši svoje jako velike obaveze koje ima. Da vam kažem da organizacija festivala nije nimalo jednostavna stvar, počni od faze animacije, malo većih, poznatijih izvođača, vi treba da rezervišete, u većini slučajeva morate da obezbedite da bi to ime bilo vrijedno, da animirate ljude iz drugih krajeva da dođu, onda to podrazumije ekskluzivitet tog nastupa, taj ekskluzivitet mnogo košta. Uopšte sama ta organizacija, ukupni organizacioni, dakle, segment jednog festivala je zaista jedna vrlo ozbiljna stvar i zaista mislim da je svaki čovjek dolaskom na festival i kupovinom ulaznice zapravo stvara pretpostavku za održivost tog događaja. Da li je održivost određenog događaja u interesu tog grada ili te države, a mislim da je vrlo lako odgovoriti na to pitanje. U nedostatku takvih manifestacija, postojanje nečega što je zaista originalno i autentično, samo može bude u interesu upravo onih drugačijih ljudi koji drugačije i šire shvatili život. Tamo negdje 90-ih Disciplina kičma i koja, sam nisam siguran, možda je bio kraj 80-ih, početak 90-ih, nisam siguran, je u jednoj pjesmi izbacila jednu misao kada kaže tvoj kompjuterski miš je tvoj bend. I danas je takva situacija još više izražena. Danas čak ni mišti više nije potreban, sve se rešava sa 2-3 klika tastature na kraju krajeva. I kuda će se naš žanr kretati u budućnosti ako je miš tvoj bend? Ja se samo plašim da elektronska muzika, koja zaista iz ugla struke, iz ugla sad bavljanja muzikom, elektronska muzika ima svojih prednosti, zaista tu ima mnogo velikih imena i mnogo interesantnih uopšte muzičkih tonova i segmenata i atmosfera koju nudi ta muzika. Ja samo govorim o reperkusijama te muzike, prosto vodi vas negdje u neko otuđenje. To je prosto iskustvo moje obilazaka festivala, odlaženje na svirke, elektronska muzika nekako simbolika za elektronsku muziku otuđenje, pojedinac sam koji se negdje onako izgubi sa sobom i doživljava taj neki svoj subjektivni trenutak. Kažem da je upravo prednost rock'n'rolla uvijek bilo u tome što je ipak bio društven, što je uvijek pozivao na društvenost, na socijalizam, na socijalizaciju, pardon. Dobro, neki bendovi su pozivali na socijalizam. Pa na kraju krajeva i to kao jedna istorijska, da kažem, kategorija, sad već istorijska kategorija, ali koja je uprkos kritici savremenog društva, ipak je ta fenomen mnogo valja ovim područjima. Ostalo mi te neke infrastrukturne, krupne stvari su učinjene baš u tom vremenu, pa mogu mi da kažemo kada je riječ o muzici, taj socijalizam je donio mnogo dobrih bendova. Koliko god mi govorili o nepostojanju slobode u tom vremenu, ipak je nekako sa aspekta sadašnjeg vremena, ipak se može reći da nije ni baš svaki bend mogao niti da snimi spot, niti da se pojavi nekom od studija, ipak su kriterijumi bili mnogo drugačiji, čini mi se strožiji, da ipak nije svako moglo da se bavi muzikom. A opet je moglo da se kaže, kad mrtvi fazani lete, da bude baš direktna kritika režima i to je moglo da prođe. Pa ja kažem, u današnje vremenu nedostaje Štulić, nedostaje Točak, nedostaje Margita, nedostaje Milan, nedostaje Vlada Divljan, nedostaje Boris Ranđelović, nedostaje Sonja Savić, nedostaju, dakle, ti neki identični likovi koji su svojim radom i dijelom zaista bili toliko upečatljivi, snažni i zaista bili uzori. U današnjem vremenu čini mi se nedostaju takve ličnosti. A evo sada, bilo je jedan interesantan post na Facebooku koji sam vidio i po tome bih sada, ovo bi moglo da bude zaključno pitanje. Ti ljudi nisu zaboravljeni, naročito ovi poslednji koji se rekao kao što su Sonja Savić, Margita Stefanović i Milan Mladenović. Taj post je otprilike bazirao na ovoj temi. Ti ljudi su napravili velike stvari u svojoj umjetnosti, ali su negdje u svom životu nisu napravili velike stvari u svom privatnom životu. I ljudi danas koji se ugledaju na njih se više ugledaju na tu neku depresiju bez
i neki besmisao, a ne na umjetnost, ne na stvaranje. Da li je to zapravo onda ono što nas u ovom trenutku uništava? Dakle, da se ugledamo možda na prave ljude, ali se ugledamo na njihove loše stvari i da smo time došli u jednu depresivnu situaciju vječnog očajanja, umjesto te umjetnosti, umjesto stvaranja, umjesto kritike. Pomenuti Štulić, na primjer, da se ugledamo na to što je on otišao negdje i rekao ne mogu više vas, a ne u ono sve prije toga što je bilo učinjeno. Ja sam uvijek govorio, nekako ću u širem kontekstu početi odgovor, uvijek sam govorio i uvijek bio veliki protivnik ljudi koji su imali razmišljanje i mnogi ljudi u Crnoj Gori, mnogi ljudi u Nikšiću, šta će mi jedan život ovdje, ništa, sve je crno, ništa ne valja, idem tražim sreću negdje. Drugo je uopšte taj neki depresivni moment koji je zastupljen kod ljudima. Ne možemo mi to sve praviti sad nekom, da kažemo stvarno objektivno, dosta se teško živi u Crnoj Gori, ali uvijek treba naći sebi taj optimizam, taj neki pozitivni iskricu u sebi koja će vas tjerati naprijed i baš u svom gradu i u svojoj državi raditi i ostavljati tragove za sobom. Nekako najteže u svom gradu biti i cijenjen i poštovan, ja kažem, ali nekako treba traži strpljenje. Iskrena posvećenost umjetnosti i uopšte kulturi, kulturološkim tim nekim fenomenima traži određenu žrtvu. Pa nije to samo u kulturi, pa i u sportu i u drugim aktivnostima. Vi morate budete apsolutno posvećeni, apsolutno strogi profesionalci, ako mogu tako da kažem, šturo da zvuči. Prosto, ako hoćete da budete, da ostanete kao neko ko je vječan, morate da budete prosto posvećeni, da nosite te neke univerzalne stvari sa sobom, da budete širokih shvatanja, da budete i vjernik. Ja smatram Gospoda velikim prijateljem i saveznikom ljudskog roda i uvijek govorim, kad polazim od onoga, sve kada ne bi bilo Boga, trebalo bi ga izmisliti, ne u smislu malverzacija, manipulacija, ni pošto, nego u smislu tog nekog iskonskog odnosa čovjeka i nebesa i tog nečeg univerzalnog, i tog nekog moralnog, tog nečeg etičkog u nama što mora da postoji. Ja samo apelujem na ljude da se nekako provodi ta moralnost u nama, ta neka solidarnost, ta svijest o neophodnosti življenja, o radosti življenja i o radosti svakog dana, radostan dan. Ptice pjevaju aleluja, oni su svi Milano Vernić da stvara radost. Pozivam ljudi da postavimo malo radosti, da se probudimo, da nekako vjerujemo u sopstvene mogućnosti i opšte mogućnosti ovoga društva i naročito studente i mlade ljude koji bi trebali malo da se pokrenu i da ipak budu malo aktivniji, da nekako tražimo sreću, ali na jedan kreativan način. A evo, rekao si sam, znači, nije se dobro živjelo, ali kad se dobro živjelo, a uvijek se radovalo. Tako da možemo i dan danas da se radujemo. I evo, čuli ste jednu interesantnu stvar koju ne čujete često. Meni je ona poznata, ali možda nisu svi od vas čuli. Eto, može čovjek koji je vjernik da bude rocker. Nije to dizanje rogova i vicanje Hells Bells. Može i to, može i ovo, šta ko voli, svako ima svoj izbor. To je u svakom slučaju jedna široka priča, rock and roll je jedna široka kultura koju mi imamo, nemamo je na nekom nivou scene, ali ćemo je svakako, nadam se, imati jednoga dana. Time možemo da završimo, a mislim na pozitivnoj noti da završimo ovaj razgovor. Moja je namjera uopšte bila da budem generalno pozitivan. Ove godine sam prosto inspirisan nekim, da kažem, iskustvima koje sam imao doživio ove godine, baš od dosta velikog broja, da kažem, i sugrađana i uopšte generalno ljudi kad je riječ o Bedem Festu, nekim nečasnim radnjama, ali da ne bih, neko sam ko će to da prebrodi, definitivno i uvijek sam bio, u sebi sam tražio pozitivnu energiju, nisam mnogo ni lutao u sebi da nađem pozitivnu energiju, pozivam ljudi da volimo jedni druge, da poštujemo mir, da poštujemo svakog čovjeka, da poštujemo različitosti, da nekako zaista podignemo glavu svi i da krenemo svi nekako da živimo srećnije i bolje i drugačije. I naročito je poseban apel mladim ljudima, hajde da nekako krenemo da, što si ti prije rekao, ta neka tradicija koja bi se stvorila i taj neki kontinuitet, evo, bendove pozivam da krenu da rade u kontinuitetu, da rade predano, odgovorno i onda ćemo se imati čime i ponositi. Čuli ste ovaj interesantan razgovor po mom mišljenju. Govorili smo dosta više o primjerima, ne o teoriji, ali to je samo po sebi jedan kvalitet koji može da onda shvatite iz primjera šta bi zapravo bila teorija. Hvala vam na pažnji. Ovo je bila emisija Glasom protiv negativnog. Ostala je još jedna emisija. Pozivam vas da slušate sljedeće nedelje. Prenosimo razgovor koji je vođen upravo na Bedem Festu sa beogradskim muzičarem, autorem, izdavačem Maršelom, odnosno Markom Šelićem. Tako da se Petru ovdje zahvaljujem što je omogućio i taj razgovor tada.
pozivam vas da razmislite o ovome, da se javite na Bad Fest ako se bavite muzikom i da nadam se da ćete i da učestvujete i da vidite kako to svirate na velikom festivalu, kako je to biti predgrupa nekim velikim bendovima koji su jedno vrijeme ozvaničili, koji su označili jedan prostor, možda će biti i nekih stranih bendova, vidjet ćemo, još vjerovatno rano za neke najave. Petru se svakako zahvaljujem, čuli ste mog sagovornika, poštovalca muzike i učesnika u muzici i generalno, rekao bih iz ovog razgovora, dobrog čovjeka. Petar, puno ti hvala, a dragi slušalci, vama pozdrav. Zaista hvala, bilo mi veliko zadovoljstvo. Autor emisije Stefan Đukić, produkcija Radio Bar 2015.